I posljedno ljudi, dobrodošli u moj novi vlog. Danas radimo nešto posebno u vlogu što mene čini jako sretnim. Danas zapravo idem po još jednog Huskija i sada ću imati dva Huskija. Tako da krećemo za Sarajevo. Javit ću vam se kada stignemo u Sarajevo pa ću vam pokazati neki kadrove. Uglavnom idemo ja moj brat Admir. Imam ja već jednog Huskija Maxa, ali eto danas idemo po još jedno, znači imat ću dva Huskija. Što mi je baš drago i pored dva Huskija imam još 3 psa. Ako imate mogućnost da uzmete neku životinju, obavezno uzmite. Evo nas ljudi u Sarajevu trenutno, iza mene se krije nešto što ću vam pokazati sad. Tu je znači Mija, ona se zove Mija, to je novi cuko moj. Trenutno smo u Sarajevu krenuli kući kad pored nas jedan reper zvani Đala brat. Bukvalno bio je tu, ako ja prođe auto pored mnom, kontaš Đala brat lagano. To je bilo tačno na Skenderi gdje će biti sljedeći koncert njihov. I on men govori i kaže, evo ti Đale brata, ja sad kontam gore na plakat. Kad lik prođe pored nas. Tako, ovo mi je već 5. i 6. put da sam ga vidio. Vidimo se uskoro kada dođemo kući, do tada neću snimati, jedino ako mi izvodili van ili nešto, a hoćemo ako to snimimo. Evo vidite, ima ona tek 6 mjeseci, malo je stara, ali nema veze, naviknut će se valjda na mene, vidi je sad. I sad joj je nešto nije u redu. Vidi je, gledaj kraljice. Evo sad ćemo je nahraniti. Gledaj. Evo ti pas mati. Ajde. Evo pomoć ti. Eto ga, ušla Mija. Ori, moj glavu. Ima. Gledajte sad ovo ljudi, Mija vuče ko luda, a Makščila, gledaj sad, ovo su trke. Idemo. Digla obrtaje. Ej Makse. Evo vidite, nisu baš isti, ona je siva, on je crn. Benjo je bijelo. Znači, dijete će biti bijelo. Benjo bijelo. Dijete će biti bijelo. Aha, dobro. Evo sad smo stigli do još jednih mojih cuka, tako da imamo kako će oni kad se upoznaju sa Mijom. Evo ga, ovo je Snoopy. On je ne voli baš. Ne voli nikoga, ja. Ne voli on i sebe. A tamo je, ne znam, ima puno imena lik. Floki! Stigli smo do mjesta gdje se inače slikamo, tako da iza nas je dugi put. I trči mali, tako da sad idemo se slikamo. Ova tu trava je baš cool, sad ćemo napraviti baš cool fotku. Follow me na Instagramu da vidite sliku. Max? Mija, dođi. Daj meni. Aj snimaj Benji malo fancy snimke. Ljudi, jučer vam nisam ništa snimao kad sam došao u kuću, Voli nas bukvalno. kurac. Aj šuti ubiš. Dođi vam. Max, drži ga. Drži ga, Max. Nismo ništa snimali jučer, tako da čistio sam auto 2 sata od vlaka, znači bilo auto puno od vlaka i onaj... Ha? Max, drži. Šta? Znaš kako je puno bilo? Šta je bilo puno? Auto. Odjela mišić. Ne znam, I evo ga ljudi, stigli smo do kraja ovog klipa, tako da hvala vam svima što ste gledali, dobio sam još jednog cuku, to je Miju. Tako da... tek sam ustao i sad trebam da radim moj video, sjetio se da ga nisam odjavio, tako da baš mi je drago što imam sad dva Huskija, znači imam Miju i Maxa, vidjeli ste baš su ono, couple goals. Tako da uskoro će biti još klipova sa Mijom i Maxom, napišite mi u komentare šta želite da vam snimam sa Mijom i Maxom, to je sa Huskijima, tako da napišite u komentare, lajkujte video i preplatite na kanal kako bi bili obaviješteni za još klipova, vidite sljedećem klipu i pozdrav!